Hello SOPI, welcome back to Eimi Thusim. Tuni Shin AMASAN innovative made in Kukiland. Kukite Galmanchah HICHE ABAN part 2 hinder komkit diushin. Izi chun abula pada China cham anabetin team na kahinye. Thumakai. Kukite hi ipu ipa khang mapana. Kuthin te hi nauban chomin. Meipum meital de tele galhang sante hi din. Ibang chum tu hin English to chin. History repeats itself agitibangin. Tu gain ipodo peovin. Igal hanzi uzong hi ham. Gal ni zong ihaw theon. Gal zong ihaw theon hi. Ahile hiti a. Gal ihaw zi uzong hin. Ipu ipa teo kangapanin. Gal hin ni jing peo. Ahi zein. Galmanchah hin kisimun. Ihin mang jingun. Ahin gal ni koiman. Alo na zi ehi povin hi. Ahile tu ni hin. Pute kangapatna. Galmanchah hin kisimfa. Ihin man ho. Tu kanga. Ang Khantou wa. Ang machal dam ho. Anangay khomote. Akhat na. Kukite Galmanchah hin nei patana. Kukite thal ikisim theva. Imancha thevi. Anglo-Kuki kala kona. Nasata a. Mitampin. Ahin het do hi. Ahin Kukite. Ichi Anglo-Kuki kalmasangapana. Thal inikisim theva. In het wa hitai. Chule. Chuke wilava. Mei lo jingzong. Hule paten. Aniki sip o ban chomin. Hilai khangachum. Kukite se buhin. Mei thal mei pum in herafa. Inaman chau ahin. San le sathikam ne honfang. Thal chu ipi hamzong an het phalo. Amo het chu. Ting cha jamjam le thal pi ho chu hijing malai. Ichithu dan chu. Ipu pa ba konin. Chom cha na ngai khomati. Manoya Khantou pen cha chu British. Tegan Khantou masape ngai. Ama hoi SANGTAH jagu. Vela chu India hulu luai. Chilaya chu India dinga koi macha meikum sayan omlo. British tem jong. Kartu changkap na bo naman na la luai. Ale Northeast Indian paule. Kuki holan pa luai. Kuki hohin. Ain sola tinang khat na omata. Amelo no na kisim telewin. Amei changling bo thi chang na ho luai. Thì cho British tên Kuki hohin. Esat te yoi edo ki yoi atiwa alaki sabye wa chuna hopkanoi. Ahin pule paten. Hoya kona. Asim dan hin herfa. Akisim thi ham gi wang hi. Aki hepon. Ipi chu hitale. Pule pate wang hi. Milong tim ching ta le. Utim ta te wang. Anahi beti chu mudo the khar hi. Ahin kakin cha dobin. Pule paten. Mei thalan gisip the nau hi. Mei lowa kon hiding ta sam kanai. Izi zum pule paten. Mei lo hin gisip the dan. Chom cha hen seile. Mei lo sip dan hi. Pule paten. An het nau hi sot pe hitan. Ahin 1890 kumachun. Chin hilsa British officer hon. Kuki chin ho hin. Agam uva. Chillelo ho mang cham. Mei lo kisim the beti chu. An het bebo hi. Alang khana carry le tangin. Ata sandan hunin. Pule pate hin. Mei lo sim dan hi. Burma langa hong khol chin. Chinese ho akona. Ahin he ro hidin. Ata san hunin. Chule mei lo hi. Lusei Hills, Manipur le Chin Hills soa. Aki sim dan holsum. Aki bangsu kaya na hi. Chule AS reading asayin a. Kukite hi. Miching mipil hi zeo. Amhotain. Mei lo sim dan. Aki hold over. Iti ako na chu. Ahin kisim o hin. Iti itin kuki kuzo sin. Mei lo kisim te su kebe na tinahi. Ahin alang khana. Geldan kirkat chu hile. Burma te hin. Mei thal hi. 14th century chai lama kona. Chinese day akona. Ahin het do hi. Chuban le. Vanuya mei lo hin sim thima sa pen chu. China te hi ki ne. Aban le China te hin. Mei thal hi. 10th to 12th century ki ka chu. Mei thal hi ahin ki sim pa. Ahin man pa ahin. Alang khana Burma ten 14th century a chu. China day akona. Ahin het do fa. Ahin man pa hi ki ne. Achu tile pule pa pensong. Ichi ako na chu. Ahin het do fa. Amho ta insong. Ahin kisi mo hidin ta sa naomi na hi. Aji chu. Masanga pa na. Chin Hills zong. Tu abor manoya. Aum wanga. Kukite kamahin. Ichi ho ako na chu.
pule pa te hin a hin ki mu do wa mei lo hi hen mei thal hi zong le a hin ki sim o hi ding hi alang khana e ho te hi hula hung ko hi ikitibin abang hi chi khul hi great wall hi ding in zo aking mo ki chu ti a chu ata ta hi le hilaya ko na chu pule pa te a hin ki he do a hi ding chu abai lam che na hi izi chum British ten pule pa te thal amu wa chu lungdong ke wa hi a hin hilai khanga chu thi ha hi ze pule pa ten thal asip nam sa pen chu gu ham ipiam khat pang chu anaman diu ta sarami chule ga heading khat chu British ten 18th century a Burma hin to pha wa chu thi lui ho hin thot jiu hin hi chi ho chu pule pa ten ne ke chowa mei thal chu a hin sim ho u hiding gin charami alang khana China te akona Burma ten ane ke cho ho chu pule pa ten ane ke cho son fa ane ke si mo jong hiding in ta sanami chule carry le tak sei danin thi lui England akona rangun le chitakon bot hung ke thot do ho chu o ki hon ake chowa hala ake sim jiu hi tin jong a sei honen hi a hin ai pi chu hi tole pule pa te hin British te hung masanga pana thal anege sim wa anaman cha apan hi tai ti chu ai pe ni anina Anglo-Kuki kala pule pa te Galmanchah le Galboldan the war technology Anglo-Kuki kala pule pa te British te to aneke do na wachum pule pa ten zangfo thi nang le savuna ki sim pumpi anamangon meilo chu amon na ki sim thu anamang cha ben hi a hin mun phabe ma thal pi amangon thal changmo poison ti chu gu anovin abang le British so tui don ma vadunga gu asun pi jibin hi chale pule pa ten ki ven do na din opi chu thingkul pi asemun om kol jibin avela chun SODOH jibin chule song khai thang pel pheng thang chule mancha tan pi mangcham anaki vengo na hi chule hi chi mancha ho hi ki ven na dinga agama thille lo ho le thingle song ho ala khom pa lungthim thu ta asim ngen wa hi alang khana mei thal lo ho wa muntin kamtin kila khoma ain sim hi ga heading kha chu pule pa te ho hin Burma le Bengal ho akona thallong ho na chowa thi na ho hi ana sim jiu hi hi cho hi ivet le pule pa ten thobu na sa ta le lungthim thu ta mangcha ana sim wa British te ana do chu mo phu hi lo hel hi chule 19th century kum kim tan chu mei pu mei thalin thal pi chu abon in ahin khialen koi machan thal pi amang ta pon adia pule pa te de sa chum in sona pusal josen mei thal nei lo om pon chom khat jofin pule pa te akonin e sam le za dang ba hon zo mei thal hen ke cho pan ta hi chule singin 1992 a anasu le khabu a ki mu do dung zuin 1877 to 1878 komachun Kukite chu mei thal mei lo tam nei pen hi bin chule ni pwe pi zo Manipur Spain na pang waitin anasunin hi alang khana carry le takmin 1932 koma chin lu sei 1889 to 1895 le khabua anasut huna chum British te vai pu lain mei thal sang gup tabo ngla do hi chi hol achum mei thal chakhat le so mi le thum hi ko ke ho a hi tin anasun hun chuban le 1907 le 1917 kum ki ka so chum mei thal sang khat le jakhat le som pho le nga la anala do ki na hi a hin kim vai pen digital ki le do ho hi atam zo ko ke ho mei thal hi aji chu ko ki ten mei thal mei lo ge sim si ka het na banon in sung pusal zo sin thal kan hi su ke pe na tin hi ata ba in official report na ki mu do dung zuin Anglo-Kuki kal zo wachum Kukite akona mei thal sang khat zakhat som nga legi British ten la don tampi wa namodo zo ta povin hi chule pule pa station British thal ki chem lo ho aki su lo amat do ho zo asim patwa atha ta bunga ki chem ta la hoi ta ana so thi wei ki ne chule hilai Khantou ki het danin putin tong hau ki men
pulepa meithal sim thei tampi anakhop koma meithal na sipsa icha kona chu thal nei lo hon ahin ki chowa ahin nei do theida no mu dai nomin alang khana ichi ho akon chun license le unlicensed meithal ahom don khat chong ahi kin hi chule meeting mithi phon ahin khol do dung zuyun pulepa te hi tribe dang hon chong meithalin ahin ki thopi vetin chong akimodo kin hi izi ichun hilai khanga chun pulepa te hin thal izat mo anei ham chu he chin hi poi ahin gin cha thudolin pulepa ten hilai khanga chu galsa the sipai sang thum le meipum sang khat tabong anei uhidingen gin char hi alang khana somrat trek langa chun pulepa ten thal hi jathum tabong anei vekin asejun ahin general carry in thal zanga tabong nahin pi do di uhikin asejin ahile thal jalile soma tabong hi pulepa ten ahin pe do na hi ahin gal ki chain Kukite akuna thal kilado zo si chu British ten asimule meithal sang khat le jakhat le somnga le gi chen aphan ichila achun zangvo le thi nang chu khol na ane un ahile gammang la le galsa na dinga thal hoi ta hi dan mu do na banom gorilla te tisa galsa na dinga zum achom ta hi dan a khol do na hi athum na Anglo-Kuki kala pulepa te Galmanchah ho le tu khanga aki mandan anabi khomote akhatna meipum meithal firearms Anglo-Kuki kala pulepa ten meipum anasibule anaman lova anasapena het thi penchu tumpi thi nang le jang vo ho hi chule southern manipura Kukiten martini rifle zone British te aponin anachomam anamang chawin hi ahi letun pulepa ten meithal anasim ho chu aban badin anabe khomte akhatna songchep first Kuki kan it's meithal hi pulepa ten anasip masapero meithal khar hi ahin hi chi alim etabong hiya akong dan etabong hamwang chu tahin holle kamuzo pon wiji chun river ho ahena khole komena ahin sei tabin anina zangvo ichital hi pulepa ten ahin simu ani chadna songchep chu hongki sim hoya zangvo gi so hi zangvo dan hi along chung ki but homa asunga meilu gi thunga alonga achang ki henga ahoma chu ket ki koya ame na ime apil ting le achunga ki kap pistol ket chu ata ki a asunga meilu chu akai ting ahua chu achang leng si hi digital hi Anglo-Kuki kala chum pulepa ten nasata in British te satman anamang chom khonunga Milong kala chum paten anamang kin chule tu chung e san kala chum pumpi in akimang jing lai na hi athumna thina a hil abanin zangvo chu hongki sem hai kin thina hongki sum Kukite license meithalin hongki hen chule pulepa ten zangvo akon le Burma le chitaka nga pon thalong acho howa pona ahin sip do meithal la sata akhat chu hi chule it's meithal hi meter jali zena kamtha leng sau the eki chu banin digital hi nasata in rule paten British te do man anamang chom chule 1992 Milong kala song pate hon nasata in namang chaki no tu chung e san gal chong asad kinin ahin anasad wal cha in akap dan ha sa zabin akam ho gin song agim nei na hi chule rule paten sakap na galbon na le thinakin ho hichi na hi anamang cha jingon anatu pisa le na bano tu gen song Kuki chin te la atu pi le jing na lai na hi tu khanga Kukite Galmanchah hong Khantou dan tu khangin thina nga kon chum modern automatic rifle ho design akila khom kinin Milong kala thina chu akisim hoin zangnu khopia AKK ti chu automatic Kalashnikov of Kukiland hongki sim do kinin tu hin hichi akon chu cartouche brass akap the Kukiland AK Kukiland M16 ho gen no smart thet le
semi auto le bursa kap theidin agi sindo gamta na hi a hi le tun tu khanga made in Kukiland Galmanchah ki sim ho hem khan na be khom te alina pumpi pule paten mancha na sim lowa na sa pen le agim ni pen chu I madang hilovin pumpi hi ai pene ai ni chi khanga chun thi an ha zein pule paten selvun loivun le seven dang dang ho hi inchini ze na sa in south in pin na jilum jivin pumpi long na sim jivin chizol le ichi long sunga chun meilu na thong jiun sung chang a hilo le mei chang banga Galmanchah thi ho athum tha jiun ichi chu thing to kan be un along chu galmi ho lang anga so ana kap khum jiun hi chule echi pumpi ho chu zat ni in aki simon khat chu huna su kai ding le khat chu loi kai tho ding aki sim hi a hin pumpi hi khat ve ka ma bo hi zin aki kap zo le meilu mei chang tha thun angai zin hi a hin abang chu savuna ki sim hi zin kat ve iki kap zo ting le along atal de sin aki mang cha thei ji ta pon hi hi chi pumpi ho chu Anglo-Kuki kala chu mancha na sa penin pule paten an haman chawin British ten song tampi an man don hi pumpi British ten an mat do lo pa gimni sa loi pen kharu chu a hi le in chili zena sa a saudam fitna zen pumpi chu an hi chole aisan khopi langa zong pumpi phabetle achang som liwal anaman don chule mundang tanga konin chong pumpi thumwal anamado ki na hi chole pule paten abang kom le hichi pumpi ho mang chang British sipai ho kem ho chu anakap hum jiun hi hichi hola Naga Hills laga hel khukai khokoma British pai ho kem anakap hum chu he theiloin awmin hi aban kille British pai hon December 1917 kuma ukha operation abol nawa pole paten pumpi mangcha anatin awa anakap ozok chu agim nei loi pen khanin henin awmjing na hi tu khanga pumpi ki mantan akhatna Milong 1990s hichi akona hin 1990s ka Milong la paten Khantou machal na hitu kilhanin savun pumpi chu ahin helum thi zo in hin simun I am te phabet pi anathi un me dil na chi kam tawin tu gen zong amin aza ozong le aki thing jing na lai ben hi anina Unao gal 1997 to 1998 ABAN le 1997 le 1998 kuma ule naw ki ka ki het hil na ze in gal nom ki din hichi azong chon pumpi hi nasata in aneki mangchan chole hilai gala kon hi miniature kiti 0.22 kap na metal tha ahung SODOH ki den hi athum na ASAN gal 2023 to present juban le tu chung ASAN gal de sanin e hon chung ipu ipa teo Anglo-Kuki gal le Milong gala sangen Galmanchah sipna lama I Khantou che un tu hin pumpi ke dang ta le nasata ta ripin na kap thele meya halkai tho theloi misal ta bonga tha theloi iti chun kilometer khat wal geya leng sau thele apo son theken so I hin sim don allona ji hello hill khomin ei do lal the si ngon hi
la kamu ang nga na thang preps pule pa te hin Anglo-Kuki kala nunaw chapang le thille lo ho Galmanchah le dang sela koi tu na din lei ko na ke lai na hi chule hi chi ke hi lovin galmi ho aku na ki ben to na din technique tampi an mang chawin hi chola ga he thi ho chu hi le thang akhat na so khai thang ni na pel pheng thang abana so abana pumpi thang le adang tampi bolin hi chu ho chu aban ban an be khom te akhat na so khai thang hi chu sung khai thang hi a hi le rule paten sung li ho hi hen thing li ho hi le tampi a chop khom wa lampi chung ti chu bu chunga tampi savun hi lo le go gam khaw le adang ho mang cha akan khom wa British by ho hum ke tol pe taw le khaw ho le a ki het na ho chu asa tar wa sung ho thing ho chu ali ra wa British by ho chu tampi na thaw hi abang le ichi thang ho hi thing chunga khaw mang chan a khai ji British by te ahung te ngole a khaw chu asa tan ji un hi le British by ho chunga chum sung lom thing lam ho chu a tha jin a khi khum ji un sipai tampi a thi amang le a ki su kha om ji un hi chule chi thang ho hi a thang pin leiko ulpi vel ho a khai zun a ha kam ji un hi chule chi thang a British by ho a o ting le puli pa thal kap thim sniper hon British by ho chu a kap ki ji un hi ti chu British by hon alona ji Halloween azam che ji un hi le azam che na lamon so ki do ho chu aga ki chut kha ji vin sipai tampi alem chang ki ji ven hi ani na pel pheng thang hi a hi ki le thing long khat azit avaya a phenga tampi ki pha a bu banga ki sima anu ya chu to na ki sima a thang an cha dinga chu kol bu a khai ji fa hi ti chu ada tha ji le British te hong ting le bu hi sofa ki cholna nei ji fa chu ting le kol bu ki khai ho chu ne dinga aga ke loi ra ji ting le pel pheng chu hung ki pel ji a asunga to zo si chu adal li ji hi chi thang a zong hin British sipai tampi ana o in hi athum na so tu panjis so ai lo le so tu hi pole paten ki ven na dinga a ha man cha loi taw khat u chu hi chi thang dan thi arju wood trough in a seitanin go bamboo ki zum him pape hi amu ki zum him sela kotong ki laya asunga ju ki phut lu na hi chi chu iki tho lut kha le 7 keng ko sing song a vi lu na i keng cha thailo wa ei tha zeng hi kin an se chin hi abang kha le pole paten le ko tong lai lovin phoila a hi lo le na dol a akam jivin abang chu gomwa poison ti chu guyong anu ki jivin hi a hin hi chi thang ho hi atam zon isel na ding ti chu le ko hi lo le bu ve tho a ha kam jivin hi chule ichi le ko in hi lo le bu ve tho hin thi ding mang ho a ku kum sa on a vele chu hi ta pong so ho hi a do jivin abang chu lampi a akam jivin hi chu ban zoma ichi so ki don a so kim nei le a len pen ga he thi ho chu gu ki zum him a saudang fit ni a kona fit ni le in chinga sawa hi chule so ne ho chu a saudang in chinga a kona in chi gu ho ai ki ne chule hi chi ho hi in zo a i sei ma bawa huila a hi lo le thing do ho la gu ki nu a ki kam ji hi a ban le ga he the ding khat chu ai san khop gi thanga British ui thim tam pi song ichi thang ho chu a o tam pi a thi 18 song report ki mo na hi chole ichi go mu a poison ku ho hi thingka gu cho thing phung ki ti Manipur le Lusa Hill ki ka vela ho a ko na chu pule pa ten
ala adova amancha ziu hi abang le puli pa te chun malcha mule dum puizo amang cha jiwin hi chole echi thang hona satdan le anak dan hi jes experience patep na anein poison manglovin acha chunga abolin hi le acha chu chomlo ka in athezing in hi chole Chin Hills langa British tampi hichi thanga hin aha ki su kha leun hichi hola British sipai ni chu aha ki su kha walun khat pa chu hoilovin athimil leuzeng alang khana Naga Hills langa zong hichi thanga ki su kha zein British sipai khat ahin khona beijing in hi alina umpi thang hichi thang ho ke hilovin mon phabe ma pule paten savuna gi sim pumpi ho chu hangin akam ki jiwin British sipai tampi anathat ki no na hi chule hichi pumpi thang ho hi khawa loi khai dinga gi sima hichi khaw chu lei ko lang hi lo le ki sayang theimun khana among ki koya British sipai ho hung ti ngole ki loi kai khum ji hi e chule hichi thang hin British sipai tampi song anapo on chule Captain Cotle Jesse Higginson, December 1917 na kuna, January 1918 chunga, ukha agabulu na pa, aga todan hun azi hunin hi, sule pule paten, cheho kiw hilovin, mancha zong tampi anamang choon, ahin aki hating zo tapon hi. Ichi ho se hin, British sipai hon zong, alona zi en hepovin, tampin ahin hona chan lovin hi, tu kanga, thang ki mandang. Wizi thang ho la, pumpi thang pen hi, 1990s kanga, savun zu tizo in, ahongi khelin, I am hope webpin, anane va sen, ahin, tu chung e samga lavang, thang ho wang hi eki mang tapon, eki mang pen hi, pumpi thang bo hi hitan, e san tampin, ane va set kin. Aso cha ho zong, sul ki hot levin au mon hi. Tu chayna, e ho ko kite hi, ipu pa kanga, mi ki ta te mi patele mi ki tup te hi zion pathin e ngai lun pathe e bun chi na thep na sang pa ta le lungthim chi na e pi zalun creative hung hi pe on a hin I chana I thipwa I san faun I kilung to lo I ki pum khat lo zion I pu I pa te ben kilung khat ta le thak khat na pan khat la khom puma put thim mang cha British te ana to wa gam in hu do pi uchu iti dana tu kya hi government in phone sa de se song andon lo hitang chule iti dana tu ni a e ho song ki hental che hi hit dem ipi hile ipu po to se hi anangai khom ki rote echi the violent rule policy in the government in I'm last on kina in the independent no 1956 Nehru India independent ahi anaboy pipeno India sehel British tega do na wam se hi British tenna gi ko lowa ame mana simwa kukigam aylo le here independent country na siwai echi gam ina hi echi gam hi be inda da ha di wa chu khan khale uke man thu le mena pi do di wai ati wa bor mate hi ngai na sewa ana da ha wai he chun Nehru prime minister ma sa pe nai inda independent and mo phana chu uke ho hin agamu la hu thum di ben ti cho ge le koi mai na che po an ve le ko ke la ke pe la di nga le kha thim le lam kai pen chu pu lun ne ai lun ne ongin ku ke onu thu de ho sei de matile lun ne che le pa na he 1956 lun ne ko ma wa lun ne to ke ho long le Nehru la ya na ta ye lun ne khong sunga he ku ke oni ma cha sei lo di wa he ti aya tha na he kile kina de real hu na 1956 he ku ki en su mga sab cha bi ko na san dom do le lun ne cha du de ko na san bol leng le cha chu tin khamin lun nen bon tha du de ko na sa bol le ta pai te de ko na san bol le aban bana de ko na sin bol le akila tribe khola se su
tuần chỉ tu trái bông hay đâu à cô kia nằm là quá trái ala chu tu sót ala chế can vài nông sang pen họ cũng mang MLA ông KAHIN ông MLA hi là yên tu đạo tu đi luôn kim tu Delhi chế luôn Delhi India government hi mà cái chế luôn lệ India pen asmang kai pai ngam he ben beki te ti ta ba chia tu ta Anglo-Kuki cái thì he recognize in POI và âm ta gì chun cái chỉ cụ cái ta nôm lút định nôm lô cho là sao ra bỏ thế lô ya chu cái cụ kỳ hùng cái thì lệ cái đó sẽ là hiện phát tâm tại ta bên cái chỗ thế thế bên cái trong là lúc chung mấy lấy những lại bỏ rồi cụ cái họ mới lại tháo vậy mà hiện năng phải té xem té thì用咧cụ cái mới lại tháo vậy cái trong cụ cái nông cái lô chú mình lăng cái gì chú politics bỏ là thấy điểm cho ông cụ ai mà mình phá cái này Mizoram cụ kim pi họ dùng anh cụ hình là cái hồn rồi United States thì nông cái loại common tôi chỉ prepare nuôi rồi United cho hiện cái vàng rồi United trong hiện cái sao cái bề sẽ buồn ai cái rồi United chú आज भी चेव ले यूरोप में बहुत चीज़ होती है ABAN से बैठे होती है और ये जो इंडिया में है पोल ये हो है बॉय चीज़ आज तो चुंगा वालों यो है मिंदंग आज अच्छे थे दिया हम पोल और खालिन जो मीटिंग यों लंदन आज विन ऐसे पोल ये तुम पॉलिटिक्स से बोली वा अप्रैल एमिनेशन यों चु cái là mong đi vậy cụ cái nên đi đâu à chú separate administration cái mô lệ là đi vậy thì cái sản này có cái bài HICHE nắm sủa chính là thêm mà số hồn mù lệ bảo tế khunu duy là anh mỏ mà thả sa dịu cái bung khen lo lệ gam nei lu khô bem da đến yêu muốn chú ba na tu khang ai hồ son tu chân à cái lung tu lo on khom din kong lo khat le khat iki dem tu vin ho iki kal tu le ka on in kin teo Milong te le mai thei ten hit noi silo ta vin HICHE pathian ngai lu na zalin thip nau chi nau le thil bol thi nau hi amang pon nei jing lai ben hi chule pathian pan pi na zalin galmi te vin thalanga alona ji ji po vin HICHE sum le pai ngai lu ji le mi phangot hi je on government le ka in law ji ta bin tu gain ilung tum ko kilet hi phone do in the mong te boy is it chun SOPI ulen out ten ki khol phawit ki gel phawit lung gilin gelute imut na kon kha phat he tai imut phan he ta boy tha do ko ki zomi boy phat he ta boy lung gel khat lung tup khat nei puma ban tha jit khoma ki pum khat phan he tai pathin khat se bo hilo ham iti dana ka ho iki bung khen ham gelte mun sopete devin ipanga Galmanchah lama thipna SANGTAH nei te hi wa noi Galmanchah sin thim German HK Russian Kalashnikov Konson American Coal Manufacturer Israel IWIT hot hun isim hom the dis le mai hi lo diu hi chule China ka se nom pen khat chu hi le I madang hi pon SOPI ulen hauten kilung tu te in achi sa ibol hil ho imit mo naw hi ki hilnan nei utin pathin thilbol thein AP ho hi ama LOUPI na ding le gamne nam Khantou ma chal na dingin mang cha jing utin ilung tu bi mol su ka sepin manol jing ute okin na mi te pathin phat thei bo jing phen hello SOPI te a hi le hi chan hen chai utin ichi thu ho hi phabet pi English le khabului ho ko na KAHIN le do phabet pi hi ke ma het ho KAHIN kop ko ma KAHIN SODOH hin izi chun ichi a le do hil sei hil bol hil omle we were hon ein he thim on lang abula pat a chaina chang hin ngai zo si chunga ki pathu SANGTAH kan PHONG'E chule aban lang le SOPI James a kona Eimi Thusim gim nei khat hin ngai khom ki deu hi chen like share le subscribe bot pum ananga jimute